Angibingelele babukeli okhulumayo ke uNyandeni ngisuka le eWashbank ngize lapha egameni lentshukumo njengoba intshukumo niyazi ukuthi ikhona ngenxa yethunywa noma abafundisi noma abaholi bamabandla. Lapha ke nginomfundisi uSibiya walapha kwamaphumulo ekhaya abafundi bathi ke kusekhala abafundi. Ngakho ke ukusuka kwethu lena eWashbank siye sathintwa kakhulu inkulumo yakhe umfundisi lapha ya kuma social medias ekhuluma ngokuthi uhulumeni usetshenziswa walapha eSouth Africa usetshenziswa usathane kanti nabasebenzayo ngaphansi kahulumeni nabo batholakala sebesebenzela usathane. Kodwa ke okwamanje ke bengithi ake siqale kulombuzo ke mhlambe sasithi ke bazalwane babukeli asingamcabangeli ukuthi ubethi ingoba bethini mhlambe ngiyacabanga ukuthi mhlambe kukhona esingakwazi yena asethewa wahlangana nakho noma ungajwayelekile. Mbukeli ke ake simnike ithuba umbuzo oqala uthi mhlambe ake ngibuze kuwena ke umfundisi ukuthi usho ukuthini mawuthi uhulumeni walapha eSouth Africa usathane uyamsebenzisa umqoqobele. Angiqale ngibingelele babukeli nonke emakhaya, ngibingelele bazalwane lapho la lemiyalezo uzofika khona. Ngiphinde ngibingelele ubaba egameni lika Jesu. Cha, umbuzo omuhle kakhulu. Uma ngabe siveza indaba ukuthi uhulumeni wala eSouth Africa usetshenziswa usathane, sikusekela ngezwi. Izwi likaNkulunkulu siyazi, abanye bengakhotha u-Exodus chapter 20. Uqala ukufunda verse 1 wehle nje imiyalelo elishumi. Bese kuthi ke ufunda uMatthew chapter 5. Ukhona lapho uJesu athi maye deliver inkulumo yasentshumayelo yasentabeni athi khona nizwile ukuthi kwathiwa kodwa mina ngithi. Ngisazi noma verse 20 lapho ngixolele balaleli. Uma ngabe uhulumeni ephasisa imithetho ephambana nemithetho kaNkulunkulu, uNkulunkulu umthetho wakhe uthi ungabulali. Uhulumeni yena ukubeka ngokusemthethweni ngokusobala ukuthi usemthethweni kuvumelekile ukuthi umuntu abulale. Ikuphi lokho kubulala uhulumeni akhuluma ngakho na? Uma ufunda incwadi kaJeremiah, uNkulunkulu ekhuluma noJeremiah uthi uJeremiah uNkulunkulu amazi eseyihlule. Uma ngabe ke uhulumeni ekhuthaza ukuthi kusemthethweni ukhushula isisu, leyo ngane leyo isuke siyaziwa. Mangabe kushaya umthetho ethi ke balivumelekile abantu ukuthi babulale, baningi abantu abathintekayo. Ungakuba abantu abathola ingane mabevumelana ukuthi lengane seyikhipha, ungaba ukuthi ke lapha abayikhiphela khona, ngabe bayikhipha eclinic noma esibhedlela noma kwi-private hospital noma kudokotela o private, sebe involve labo bantu. Ubani abagunyazile? Uhulumeni. Manje uma ngabe ke umuntu eshaya umthetho njalo uthathephi? Ngoba mase uhlola lo mthetho malithi iBhayibheli hlola nomoya, u1 John chapter 4 from verse 1. Yonke into emhlabeni ine spirit behind. Akusiyona intando kaNkulunkulu ukuthi kubulawe.
akusona intando yaNkulunkulu ukuthi ikhishwe imphefumulo. So ke mawuhulumeni ethi ke kusemthethweni ukuthi uhushule iziso, kuyacaca ke masihlola ukuthi ke akuveli kuNkulunkulu ophilayo, akuveli futhi kuJesu Kristu okuphila wavuka, akuveli futhi kuMoya Engcwele. Uma ngaveli ke ebuthathweni bukaNkulunkulu kuvela kuba obviously kuvela kuSathane. Bawathatha apha amandla, basithatha apha isibindi sokuthi ubulawa abantu ukhishwe imphefumulo. Ayikho enye indlela obengenziwa ngayo. Ukabalo umoya obviously ukuthi umoya kaSathane. So ke lo muntu makabe sebenza ke usemsebenzini uyasebenza, kodwa khona umoya omcontrolayo, akusona umoya kaNkulunkulu, umoya kaSathane. Kuvela kanjalo ke mhlambe balaleli emakhaya ukuthi ke uhulumeni wa South Africa usetshenziswa uSathane. Yebo. Babukeli ke ake siye emakethe kancane. Siyabuya. Pause. Sesibuyile Ntoni umbukeli, sesibuyile futhi simzwile ke kokudlule umfundisi ethi ke into ayimentionayo ukuthi ngizothini if ukuthi ukuthathaphi ukuthatha ukuthi ekutheni uhulumeni uthi makubulawe abantwana noma kubulawe abantu khushula iziso ngalokho uthi kusuke kumsebenzi kaSathane ngoNkulunkulu uthe ungabulali. Mfundisi ngabe ngenxa nje yokushula kweziso into eyodwa nje mfundisi usosho ukuthi sewuse ngokukodwa nje uhulumeni usumlahle lo mfakazi wakho. Empeleni baba akekho umuntu esimfaka esogweni. Ithe inkosi uJesu mase bebhaphathisiwe abantu sebephendukile bavuma uJesu waba inkosi empilweni zabo. Nibafundise uMatthew chapter 28 from verse 18 to 22. Nibafundise ukugcina konke. So ke sifunda imiyalo yenkosi uJesu ngoba imiyalo inkosi uJesu eyifundisile ithathe kubaba esukwini. Omunye wawo umnyalo ithe inkosi uJesu mhlambe ke ngithanda ukuyikhotha into ngoba lo myalezo uzofika emhlabeni wonke. uMatthew chapter 5 nengixolele bafowethu ngisazama ukuthi ngiconfirm kahle la, ngicabanga ukuthi uverse 30 noma 33 ngizofunda leli verse esinye sezathu lesi uma ngabe sithi ke uhulumeni ke usetshenziswa uSathane. Right, uverse 31 kwathi wayilona lowo olahla umkakhe, okay, wathi wayilona lo lahla umkakhe kamnike incwadi esahlukanisa, kepha mina ngithi kini lona lowo olahla umkakhe kungengenxa ukuphinga umenza aphinge nokana ulahliwe yaphinga. Okay, u33 bengi right, ngiyabonga. Matthew chapter 5 verse 33 nizwile futhi kwathiwa kwabasendulo ungafungi amanga kepha uqinise izifungo zakho enkosini. Kepha mina ngithi kini ningafungi nakanye, noma izulu ngokuba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, noma umhlaba ngokuba uyisenabelo sezinyawo zakhe, noma iJerusalema ngokuba lingumuzi wenkosi enkulu. Ungafungi nekhanda lakho ngokuba awunakuphendula nalunye unwele lube mhlophe nokuba lube mnyama. Kepha izwi lenu malibe ngokuthi yebo yebo, qhabo qhabo. Okudlula lokhu kuvela komubi. Okudlula lokhu kuvela komubi. Ubani omubi? uSathane. Ama department amaningi kahulumeni bazalwane kuyafungwa. Kuyafungwa impela. Mawuqashwa futhi usayina icontract. Icontract isifungo. Izinto esizenzayo ezweni leli physical zisuke zine impact ku spiritual realm. So uma ngabe ngenza isivumelwano ngisayina phansi, ngisayina icontract ukuthi ngiyaqashwa emsebenzini, une contract isivumelwano icovenant engiyenzako elikamoya. So ithi ke inkosi uJesu ke ningafungi. Siyathola mawuya kuma court kuyafungwa. Siyathola ukuthi othisha mabeqashwa kuyafungwa. Onesi mabeqashwa, odokotela mabeqashwa kuyafungwa. So and uma sebefungile, ifunga abayifungile kuyenzeka abaningi lokho abakufungile bangagcini. So bathembisa into bangayifisi.
nami ngiyakhumbula nje ngangiqashiwe ngasayina icontract ukuthi ngiqala ngo2:08 emsebenzini ngizophuma ngo4:30 ngo4:15 kodwa kwagcina sekuyinorm sekuyistandard ukuthi siqala singena ngo8 lo 15 minutes usulahlekile siphume ngo4 kwaze nje ukuthi ioffice sekuyavala la engangisebenza khona uma uhlolo ulandela indlela izwe elisebenza ngayo uhlola izwi imfundiso kaJesu Kristu kuyashayisana so kungafungi kuyafungwa ngeke ngaba secourt ngecala elithile ngawo umsebenzi kaNkulunkulu umantshi umagistrate wazama ukungifungisa ngamcela ngathi ngokwenkolo yami ngeke ngikwazi bathi abantwana bayafunga so ke lokho kukodwa ke futhi ke kuyakhomba ukuthi ke uma ngabe kwento evumelekile uhulumeni ayenzayo kodwa mawuthi uhlola imiyalo yenkosi ethu uJesu kuyaphambana so again inkosi uJesu ishilo lana mawuvala leli verse lapha egcineni uverse 33 uthi ngale kwalokho ke okudlula lokho uvela kumubi ubani lo uSathane so ke manje into ivumelekile ukuthi abantu abafunge nje bafunga abantu even makuthiwa kuyashadwa bazalwane niyazi kunefunga abantu abazenzayo kweqeqiwe ezabantu kuthiwa sebehlukene yabona then uyahamba umuntu enkantolo uthola ummeli ayenkantolo laphana afike ngokusemthethweni kwenziwa iprocess yakho ukuthi usiya divorce kade efungile so uyamezisa kusemthethweni nje lana ukuthi ubani la uhulumeni so konke lokho mawuthi uyahlola indlela yokwenza bafowethu emhlabeni nje basesindisiwe se represent uJesu Kristu so ke okunye kwakho lokho sengibala izinto engakujika manje balamanga ngibale ukufunga uyabona ngibale ungathembeki manje iBhayibheli ungathembisi kodwa ungeza ukufeza so ke kuyenzeka lapha emhlabeni uyabona noma kwisystem yaleliso so ke okunye kwakho lokho now mawuthi uhamba la emadolobheni inkampani bani yotshwala desutshwala ingenye inkampani ku top 5 emhlabeni wonke eyenza imali yes bayabhala bethi awuvumelekile under the age of 18 but kuvumelekile ngaphezulu ka18 ubani uvumayo uhulumeni ubani oshalo umthetho uhulumeni bayakhiqiza okusemthethweni njalo mingakanani imindeni elahlekile ngenxa yotshwala then ugwayi bayabulala basibasho futhi abezempilo ukuthi budala okhensa nobani bani but kusemthethweni inkampani esebenzayo ubani oyiphasisile uhulumeni zonke izinto edistroy abantu ngokwezwi kaNkuluNkulu idakwa nephingi ngeke zilidle ifalabuzo kaNkuluNkulu kodwa isemthethweni lento yotshwala and kunabantu abasebenzayo khona so kunabantu ongahlangana nabathi yazi ngangiphila impilo yobungcwele ngingakasebenzi wa SABC bani utshwaleni inkampani yotshwala SAB yeah wa SAB uthatha umuntu engakangeni khona ziningi izinto ezinama influences uma ususebenza khona ukhona umzalwane esinayo nje kodwa ngicela ungamention ngoba asivumele asikhulumanga ngalokho kodwa ukhona umuntu engamlanda othi okade esebenza khona so ekholwa kahle right but wena nasebenza khona isystem yokusebenza ufuna ukutest utshwala ukwazi ukuthi uhambisa into enjani kubantu kanjalo uyiphasisile uNkulunkulu leyo nto zonke izinto uNkulunkulu aphikisana nazo ezweni lakhe emiyalweni yakhe uhulumeni uyivumile kanti usebenzela abantu uhulumeni ngoba phela uma esebenzela uNkulunkulu ufuna phasise umthetho kaNkulunkulu lokho okuthandwa uNkulunkulu okufundiswa inkosi uJesu ezinye zezathu ke lezo angazi ke mhlawumbe ke ngiyaxolisa sekudlulile asiphinde futhi seyitona ubeli siyacabanga ukuthi umbukeli usahleli nathi lapho emakhaya noma uhamba kuphi sithi cha asibuye emakethe sizophinde futhi simbuze umfundisi ukuthi ngabe ngempela ngale nto nje ezimbili ezintathu ayibalile uhulumeni usesenjiswa uSathane njengalokho ukuthi ake simbuze ukuthi ngempela ikuphi okunye futhi selokhu simbuzele mbukeli akachazele. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga babukele emakhaya. Mhlambe elinye iphuzu esingaliveza uma ukhuluma nge-education system as a whole worldwide emhlabeni wonke
uma uhlala phansi ufunda imfundiso zika Jesu Kristu wenze comparison izinto ezifundiswayo kwi system of education noma secular education zi opposite yalokho okufundiswa inkosi uJesu. But i-curriculum isemthethweni iyafundiswa ma primary, ma high school, ma universities uningi ongakucheka. Nje ngizoveza amaphuzu ayisizathu sokuthi kungani uhulumeni sithi usebenzela uSathane. So kusemthethweni ukuthi ufundwe lemfundo efundwayo. But mawuthi uyacheck izwi kaNkulunkulu kuphambene. Secondly bafowethu abaningi abazi ama sports kodwa bakhona futhi abaningi abaziyo. Ama sports uwonke okwakuyibuza ukuthi why akhuthazwe kangaka. Akhuthazwa kangaka ezikoleni emasingena phansi primary, ma high school, universities nje ayakhuthazwa kakhulu. No, behind kunoNkulunkulu okhothanyelwayo okhonzwayo. God of sports to Olympia. Hamba ukapho Google research uzokuthola lokho. Uthathe enye yama event la ukuthiwa ama Olympic events. Ubona izonke izinto iprocess eyenziwayo lapha uzobothi ka weshipha lapha. Khona izinto ozoyibona ezingama signs ezenziwayo kunemlilo uningi okwenziwa lapha ukuanalyze one by one. We understand kahle ke masu ungene deep ezweni kaNkulunkulu ukuthi uJesu ufunani. So ke okunye lokho ama sports uhulumeni uyaxhasa imali uyayikhipha kwakhiwa ukukhanda ama ground. Nami nje la ngikhona ekhala abafundi kwamaphumulo ngaphansi kwesigodi sase Ward 7 kune ground elikhona lapha liyasebenza siyadlala izingane kodwa sebevandalizile kwakhiwe izindlu zokushintshela khona ama ground angasisebenzi inhlobo kodwa imali zaspendwa lapha zihamba abantu bayodlala lapha negroundini impilo abayishintsha indawo balambile abantu kwi community zona lezi ngane edlala lapha namasibele emuva emakhaya lambile ukudla lokho ningi imali ezespendwayo uNkulunkulu concern ngemphefumulo yabantu bakhe ukuthi bathole ukudla and uNkulunkulu senza ngabaholi manje abaholi bathatha imali bayifaka kwezinye indawo nasibasoli imali basuke beyithole somewhere kunabantu okuthiwa ama secret societies uyibona baphusha iagenda kaSathane so yibona ababafandayo uhulumeni so uhulumeni mayafuna ukuthi ke abe nemali zokwenza ama development ezweni lakhe kumele ukuthi akhothame as a covenant nalabo abantu abaphethe umnotho emhlabeni ama secret societies abanye baba ama Freemasons ama Illuminati bayazi kuhamba ukuhlisha lezinto zoyithola even lapha neParliament eCape Town la eSouth Africa kunethempeli lama Freemasons okubona so nje ubona uhushuliziswe nje ingane ebulawa kusuke kwenziwa isacrifice kusuke kwenziwa umhlatshelo nangalama fetuses lawo amahlulela kwakhishwa amahushuliziswe so okunye futhi okwesithathu mhlambe kulesi siqubulo lesi sesibuya ngaso njengamanje indaba yedabana sizwile phasisiwe yabona eSouth Africa isemthethweni indoda ingashadiswa nayindoda intombazane ingashadiswa nayintombazane kwakwenziwa apha lot umuntu ohlola izwi kaNkulunkulu no isona isibe ngendlela emasayo umuntu wenza lonto kumele aphenduke nje avume uJesu abe inkosi ayihlambulule acela into etheleke ngoba uNkulunkulu wadala wesilisa wadala nowesifazane lisho njalo iBhayibheli but uhulumeni kusemthethweni and baya protect laba bantu okunye kwakho lokho okunye futhi elinye iphuzu bafowethu ubufebe adultery prostitution is a very big sin bazalwane is abominable before the sight of God but in South Africa bavumelekile banama rights yabona badayisa ngemzimba ngokusemthethweni enye imali yabona izinto esengibalile zonke zenza imali emhlabeni wonke kakhulu so usuyabona ukuthi abantu laba aba antichrist yabona abamelene noNkulunkulu ngokupheleleyo so bavumelene noSathane manje ukuze ba release imali wena ufuna ukuvume iagenda yabo so ukuze bakunikeze imali so ke manje ke i-challenge ke leyo ke kubantu abangaziyo but siyambonga uNkulunkulu osenzele umuzi ukuthi siyibone lezi zinto akekho umuntu ophoqewe bafowethu akekho umuntu ocindezelwayo siletha nje ulwazi mhlambe bese kuba kuwena ukuthi ke ufisa ukwenza njani wena but thina sizithunywa zombuso kaNkulunkulu singama ambassadors sizosho lokhu uNkulunkulu akufunayo ukuthi embusweni wakhe nansi okufunwa nguye mase kwenziwa lokhu uhulumeni ekuphasisa kuyinto evumelekile igeneration ezalwayo kulesi sikhathi yazi ukuthi right lento uyabona ngisho esikoleni uthisha uyisitabane izingane ehlele edeskini uyabona uthisha wenza lemkhuba yakhe urelease lesi spirit into right nje yabona into right nje akukho right bafowethu
So ingakho esithi ke uhulumeni mayevuma lezi zinto ezenza besemthethweni kusho ukuthi uvumelana noSathane, kusho ukuthi usebenzela uSathane, uthunywe uSathane usemsebenzini vele inhloso yakhe yikhutha azokwenza lento ethandwa uSathane not ethandwa uNkulunkulu ophilayo. Yabo emakethe futhi mbukela ungahle siyamuzwa impela umfundisi uyabeka sabuya futhi mbukeli cha sisamzwile ke umfundisi ekhuluma ukuthi why athi uhulumeni usetshenziswa uSathane. Kukhona okunye ke mbukeli sikasakuzwa futhi la ikhuluma kuma social media ethi ke laba bantu abaqashwe uhulumeni uthi basebenzela uSathane. Socela futhi akanabe ngoba phela inkulu le department yakahulumeni benza into ehlukene akazi noma usho ukuthi bonke noma bathiza abasebenzisa uSathane ngazi mbukeli mhlawumbe akasichazela ukuthi ibaphi laba abashoyo ngoba phela baningi umsebenzi yonke nje bambaza uhulumeni ukuthi usho ngobani laba abasebenzisa uSathane ngempela mfundisi. Siyabonga kakhulu baba. Siphinde futhi balaleli sibingelele egameni likaJesu. Umbuzo omuhle kakhulu baba vela nawo. Before nguphendule ngifisa ukuthi ngicizelele. Angikholelwa ukuthi umuntu uyamlahla ngecala uma ngabe ngenalo ulwazi. Futhi angikholelwa ukuthi ujumpa into conclusion uconclude ngenkulumo ethile ungakatholi imbangela noma umnyombo noma i-root cause. So futhi angikholelwa ukuthi uhlulela uhlangothi olulodwa olunye ungakalutholi. Kafushane nje ngifuna ukuthi akekho umuntu olahlwayo lana. Kodwa siveze information trying to draw attention. Ukuthi hayibo bafowethu ne-aware yini. Phela ma usebenzela umuntu uqashwe umuntu. Yabona ake ngithi nje ngenze isibonelo. We-admin clerk. Uyasebenza lapha ehotela kuhle umukela abantu uyabona wenza umsebenzi wakho we-admin kanti leli hotela abantu abalethwa lana nabangena lana iningi labaliphumi bayathathwa babulawe kwenziwa kodayiswa icubu zomzimba olitho find ukuthi hayibo kahle ubana lo ngimsebenzelayo kanti imali engihola lana inokungcono kunjeni kunabantu abalahlekayo akulandelela ukuthi abantu balahlekile bengene ehotela yabona ngoba abantu abanemali bane connection so bayakwazi ukunikeza nemali kuthuleke nje kanjalo. So uma ngabe lezi sesibalile amaphuzu sesiwabalile ukuthi sisho ngani ukuthi uhulumeni usebenzela uSathane nawe usungayihlolela nawe ukuthi hawu uyibuza kanti mina ngisebenzela bani kanti mina ngithunywa umuntu one-agenda engafani kaJesu Kristu waseNazaretha. Kusho ukuthi angisebenzeli uNkulunkulu ophilayo umdali wezulu nomhlaba angisebenzeli uJesu Kristu. Kusho ukuthi ngisebenzela bani ke makunjalo obvious ngisebenzela bani uSathane. Bengingazi mina bengifundile ngaqashwa ake ngenze nje mina yami i-profession lokho kwakuyi-profession yami ngisasebenza ngangisebenza kwi-Department of Agriculture. Ngifunde kakhulu ngenza ama-courses ahlukene ukufunda ngama-chemicals. I-chemical poison a deadly poison ujuqu kunama instructions unikezwa wona when it comes to ukuhandlisha into e-chemical. So ngiyakwazi lokho. But how come ukuthi uthathe lo poison uhambe uyofutha ekudleni okuzohluka ngabantu wenzani kwenziwa kanjani phela angithi baba i-education esifundisa ukuthi e-college ulapha kanjani izifo ekudleni yabona. So ingqondo nje ithi nje yabona uthi hayi mana akukho wrong mabe ngifutha yabona bese kuthiwa omunye enye chemical oyifuthile kuthiwa linda 14 days yabona. Uma na usebenzisa nje common sense uma kuthiwa linda 14 days uyabona ukuthi bafuna ukuthi ingene kahle lento izingene namathela kodwa bona bazokutshela ukuthi uma bekufundisa benze after 14 days izobe ingasekho uma ingasekho isishoniphi. So indlela esifundiswa ngayo siya hypnotizwa yabona siya manipulatewa senza ukuthi sikholelwe into abayishoyo kodwa ibe ngamanga umoya ongcwelelwe okwazi ukudalula lezo zinto. So ngangisebenza lapho ke ngangine concern uma ulalela imedia la ama radio ama television ukuthi abantu bayagula eSouth Africa ama statistics baguliswa ukudla esidlayo. Ngiyibuze nje umntwana kaNkulunkulu
mangifunda iBhayibheli uNkulunkulu wadala ukudla kwabakuhle all of a sudden segulisa abantu how come then inyama igulisa abantu hayi ngathola ukuthi lezi zinto ezijovayo kuyajova ama-chemicals obani abeza nalezi zinto lezi izinto ezifundelwayo uyabona that's why ke sithi ke uhulumeni uyena onalama institutions la kufundelwa khona zonke lezi zinto beza abantu honest bezofunda uma bafuna uqashwa ngaleyo ndlela sebengene kwi-trap so sebesabizela nosathana uhulumeni yebo baba bona nakubona uhulumeni ngempela ama-officials ama-high officials ama-top officials nabo abanye abekho aware but abanye ba-aware baba ngikhuluma nje into esobala mawubuka indaba nje general indaba zezwe uyabezwa osopolitiki beshayana ngamazwi yabona bexekana wena udayise ngabantu kusho upresident omunye wokuba president wena udayise ngabantu thina sivumanga thina uma uyilandelela le nkulumo isho thina yabona bese kuthi futhi into engifuna ukuyimention abafowethu bazalwane emakhaya indaba yokuthi i-Department of Health inesandla esikhulu empilweni zabantu ukuthi ilimale yabona ngakho lezi zinto zama-injections ngayo izinto zama-vaccines ibheke iphilenda abaningi abekho aware ukuthi yes uzwakala ngazathi umuntu uzosizwa mathu uyajova kanti imikhuhlane eminingi idalwe yibona lo poison abawufaka edleni bayazi ukuthi ukuze bawudambise kungazathi mawugula wena mawufika kubona bekujova kuba yazathi bakulaphile kanti cha bakulaphile instead mawuqhubeka usenza lento abakujova ngayo futhi sebecreate inkinga futhi uyohleze njalo balandela lo mqondo uvela kubani ngoba uJesu wethu ukuphila uthi noma ngizadla abagula baphile ngegama lami so uJesu ufuna abantu baphile sibe nako ukucecima ukuphila manje lapha abantu kuyadambiswa indaba yokugula yabona akubakulapha ukugula ukhona abaphumela ubani odokotela abasho ukuthi abalaphi yabona uma uhlola indaba yani yamaphilisi amanye amaphilisi akhiwe ngecubu zabantu amanye akhiwe ngezilwane eziyingozi that is why ubona abantu benje namhlanje emhlabeni kancane kancane abantu bashintshiwe ukuliwa necharacter kaNkulunkulu kumuntu ngoba uNkulunkulu wadala umuntu obomfanekiso wakhe manje uSathane ujealous ufuna abantu babe umfanekiso wakhe uSathane so manje uzocreate inkinga bese lethe solution ngikhule mina kulezi inyanga zesintu nabathakatha babesintu kuthiwa uyakwazi umuntu umthakatha avuke ebusuku akhwife akhuluma amazwi athile abantu bagule mase gula umuntu eseshawe into ethile bese kuthi hayi ikhona inyanga ubani uyakulapha lo kanti yona kade ikhwife ebusuku so sesitholile ngokusizwa umoya engcwele ukuthi ke uhulumeni system yakhe njalo i-Department of Health yebo sikathi kuthiwa ingane isesesiswini izo umama ke ezoxubuza kunemgomazo ithatha kwenziwani lengane edala uNkulunkulu is not enough lesweni isinankinga ingakazi nalisho ukuzala yabona umzali uyakhola usindisiwe iphethe kahle ushade nemnyeni wakhe iphethe kahle nengane bazala ingane but sekufuneka azoxubuza kufakwani masilandela lonto sihlola senza nje research general ngolwazi okhona sekhula le kanjalo futhi sihlola ngomoya engcwele siyathola ukuthi kwenziwa abantu ukuthi bajwayele ukuthi kufakwe something emzimbeni wabo bashintshwe i-character kaNkulunkulu ukuze egcineni babe ne-character kaSathane i-666 izofakwa njalo baba njengoba izofakwa lana izofakwa la ibonzini so sibonile nge-COVID-19 bayi-create i-COVID yabona so bemva lokho balethe solution ukuthi abantu abagome emva lokho bacindezeleka abantu then ke thina esithanda imisebenzi yethu ngoba siqashe uhulumeni then uthola ukuthi sesigcina ngempela siyavuma ukuthi sigome asikho aware ukuthi njengoba kufakwa lento efakwayo lana ku-introduce something yabona ezofika lapho ithi mayisiphelele khona namhlanje kune robotic system yabona kamuva nje khona ividiyo ade ngiyibuka ensukwini kuthiwa seliyakwazi irobot ukukhulela umuntu azilizale irobot kade ngibuka ividiyo la ku-YouTube so kuningi bafutho okwenziwayo njengamanje inkosi isiza thina ubunye ubuqili lobo uma ukhuluma ngamaphilisi khona akhiwa ngecubu zabantu umuntu akadliwa hlobo but ithathwa amaphatha athile abantu kwakhiwa amaphilisi athile then kuzosizwa abantu then kufaka umuntu yes uzola kwinto enhle ukuthi umuntu ulimele but amadimoni athunyelwa uSathane ukuyingqika imoto bagwazana abantu sebedakiwe sebebanga izintombi achithe kule igazi umuntu aphuliswe esibhedlela uyofakelwa igazi enkathi efakelwa igazi umuntu kushintshwa i-uniqueness umuntu unique umuntu ngokudalwa uNkulunkulu but ugcine seshintshiwe umuntu ukuba yilento efuza uNkulunkulu endlela amdale ngayo sekuyimixture kuyena wonke lo idea ivela kubani ivela kuSathane
mina mangiqashwa ke uhulumeni enaloma ideas obvious ngisebenzela uSathane. Yes. So ke ulwazi nje bazalwane ngentobeko nangenhlonipho hayi kabi bazalwane kodwa ngothando lithi iBhayibheli ashuma livangeli kaJesu Kristu ngothando. So ke yilokho kakhulu. Mhlawumbe mfundisi ngifuna ukuzwisisa kahle la. Ngiyayizwa le yemjovo namaphilisi abasebenza lokho. Khona abangakusebenzi konke lokho. Mhlambe abakhe imigwaqo bashayela imoto zahulumeni abanye basebenza lokuthiwa mhlawumbe kuthiwa kune disaster kunimvula yaphephula imizi yabantu benze sure ukuthi lo muntu bamakhela indlu basebenza nje into enjalo ngabe nalabo basebenza kuhulumeni basebenza ngabe nawo noSathane khona lapho ake siqale la baba mhlambe ke asicacise ukuthi enye into iyaphoqa ukuthi be specific njengokuthi nje umuntu engasindisiwe akamdingi uJesu yabona so ufuna ukuyifundela athole lo msebenzi leyo ayigweme lena ngazathi no corruption akunankinga angithi umuntu nje wasemhlabeni i-challenge isekuthenini ulosindisiwe ongumntwana kaNkulunkulu ngokwenkosi uJesu uthi anisebona bezwe nginikhiphile kuphi ezweni so ngenkathi umuntu ekhisha ezweni esindiswa efundiswa ufakwa isystem yasembusweni kaNkulunkulu imbuso wasezulwini kingdom of heaven so uma abe se right lo muntu uma uNkulunkulu esemthuma umthumela ukuthi ke ayoba ukukhanya angabi ipart and parcel yento eyenziwayo ebumnyameni yini ubumnyama asikhulumi ngedarkness uthi ilanga likho sebusuku idarkness ukungabi nalo ulwazi ngoNkulunkulu ophilayo ungabi nakho uqonda ngoNkulunkulu ophilayo so ke uma kuthiwa abantu bahlezi ebumnyameni kusuke kushuwo lokho manje ukwazi ukuthi ke uye elwazini olungakhulumi ngoNkulunkulu uNkulunkulu wethu ukukhanya so ke uma ngabe umuntu engasindisiwe there's no problem yabona specifically uma umuntu esindisiwe lezi zinto esesibalile esivumelana ngazo ukuthi ziyatholakala kuhulumeni ngeke umntwana kaNkulunkulu ngoba uJesu uneconcern ukuthi phela nalabo abazi ikhulu zikahulumeni bathola ivangeli eqiniso basindiswe nabo baphunyuka ogibeni kaSathane ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulaseni iqiniso so ke lo sindisiwe yena ufanele ukuthi alethe ukukhanya azovula amehlo kulabo abantu not ukuthi abe curious ngokuphumelela ngendlela yabo eyibumnyama yena afuneka azobatakula ukuthi hayi bafowethu ikhona enye impilo engcono kakhulu kunalena embusweni kaNkulunkulu kulesi sikhathi nasekuphileni okuphakade ilokho babe ngakusho mhlambe uthi laba abangajova abantu abakule department lokusiza nabo ubakhuthaza ukuthi bakuyeke lokho baphume kulo ngakho bethi mhlambe sibe specific masikhuluma nje ngomuntu osindisiwe umuntu osindisiwe umntwana kaNkulunkulu akazazi identity yakhe ukuthi ubani yini esizathu ukuthi asindiswe so i-assignment i-mission anikezwe yona yini i-business kaNkulunkulu ngabantu emhlabeni ithini so awukwazi ukuthi umuntu oyibhujisweni ebhize phasisa izinto ezoyisa abantu ebhujisweni uqashwe yena ngoba mase eqashile umuntu ezokholela kufanele ukhothame kukho konke akushoyo you have to be submissive kuma instructions ama commands akhe ngesikhathi akudinga ngazo kufanele ube available so ngalesikhathi ke wena njengomuntu kaNkulunkulu ufuna uyamsiza lo muntu ngoba uJesu wamfela umntakule kule ngozi nalomgwaqo ahamba ngawo omise kufeni umntakule kuona akwenzeki lokho ngoba phela uyamsebenzela and uthatha yonke into ayishoyo nalena ephambana lentana kaNkulunkulu ayithatha so ke kuyamshaya lo owumntwana kaNkulunkulu osesindisiwe egameni lenkosi uJesu ngokomthetho bekufanele abethina sonke sindisiwe sisebenzele umbuso kaNkulunkulu ngokupheleleyo mhlawumbe ngiyithonje ngiyakuzwa yini kusho ukuthi noma ngabe lo omunye akabulali uyasiza as long as engaphansi kwahulumeni nje uthi wrong
Ngizwa kahle baba. Njengokuthi nje ngithi u1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ningixolela mangakhothi kahle basabani. Check verse 33. Bad company corrupts good character. Ukujwayela nababi kona lisuyiphatho kuhle. So sikhule thina nje emvelweni sikhuliswa abantu abangasindisiwe. Bethi qaphelani uhlubo labantu uhamba nalo. Ngoba uzohamba nabantu abangayiphethe kahle abaganga abantu njalo. Makufika amapholisa, imoto zamapholisa zaseyelo ngaleso sikhathi. Thu imelo yelo. So uma qhamuka umuntu amapholisa iyamazi umfunayo usekho nje usempintsheni. Wena uphakathi lapha babamba yonke into. Noma ungenzanga lutho. Uma ngabe sesitholile bafowethu ukuthi uhulumeni izinto azenzayo ziyaphambana nentando kaNkulunkulu. Nami ngitholanga ngilapho ngumntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi ngiyavumelana. Instead ukuthi ngimi-expose noma ngimungonishe noma ngimxwayise ngothando kodwa ngiyavumelana naye. So ke njengomntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi nami ke asikisi uma ngabe ke lo hulumeni senzela usathana nambela ngesisebenzi kunye naye sisebenzela umuntu oyedwa. Yes. Hayi bukela ke siphinde futhi siyemakethe. Siyabuya. Hayi bukele silakwa sibiya sisekhona. Ekhala abafundi. Kwamaphumulo. Amaphumulo sisekhona nje sibona nakho kuyahwalala sazohamba indlela iseyindike washibanga. Kukhona okunye ke mbukele sikubonile lapha kuma social media ngekhathi mhlambe nami mbukele ngikubonile abanye bakubonanga. Sike sabona abantu abafundile lapha beshe certificate zabo mbukeli. Angisazi ukuthi iphenduka nini ke zibeze engasathandi ngoba bese bethe engasathandi kanti mhlawumbe ngesikhathi befunda ngazi ukuthi usathanda nobanika nini kodwa ke nje bathi bashe certificate zikasathandi mbukeli manje engazathi ke siyabona ukuthi ngathi mhlambe umfundisi mhlawumbe khona angazi noma khona ngasitshela khona ukuthi ke mase kusho ukuthi sekushe certificate sekwenze njani umfundisi. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabingelela futhi balaleli. Cha umbuzo omuhle kakhulu baba. Kodwa ngine suggestion ukuthi mhlambe ngoba bakhona eduzane la ekhaya abafundi laba babeshisi. Mhlambe kungebe umbono omuhle ukuthi sibacele bayikhulumele from the horse's mouth. From the horse's mouth. Aya kubuye la umfundisi. Okay ke baba. Ngiyabonga baba.